Uyu muvugo imyaka 20 nawanditse ku itariki 5 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi 2014 yewe Habyarimana Thomas Sankara. Imyaka 20 iyi mata dutangiye 2014 ibaye isabukuru y'imyaka 20 ku bamaze kuba bakuru bahuye n'amakuba bakubakubwa bicirwa mu miharuro, mu mihanda, mu bihuru, mu bishanga n'imigezi, mu bibaya n'amashyamba no mu bihanamanga. Ishyano ryaraguye rigwira n'abangavu, rivuyanga imicuko, rivunga abameze imvi, ribavuniraho imiheto. Abasore b'imigenda bajyanwa mu ibagiro, babica nta gicumuro, baraducucura turaceceka, ntitwacirwa kari urutega, badutegeka gutega ijosi ngo bariteme bitabagoye, ngo Imana yabo yadutanze, baradutimbura baradutimbanika, tubura gitabara, intumbi zirandarara, interahamwe ziraduhumba, abatarapfa batumbira ubutabazi, basanga isi yose yarasaze, na n'ubu ntabwo bahamya ko icyo bazize bakizi. Iyo mbyiruka nk'abubu, ibi bizira byatuziye bigasanga ntaraca akenge, ngacengezwa mwaya maco, nanjye mba nicecekeye, siniteranye n'iterambere, ngatumbira ibitariho, batera nkikiriza kuko ntazi kirazira, icyaha cyanjye cyazagira inyito mu gihe cy'inyiturano. Ariko kuko nabayeho mbere, nkaberaho kureba aya mahano, ngo mbere abato n'abatari bahari umuhamya w'ubuhanya bwahabaye, ngo hatagira abahenda igihugu ubwenge kikubakirwa ku bihimbano by'amateka, kandi amatariki atazasibangana, n'ibyasha by'ubugome bigaragara, n'amagambo y'ubwirasi agisuma. Abayumvise baracyafite umususu, bakeneye gususurutswa n'ubusizi budasangiye ubusembwa n'ibisambo. Ubumwe n'ubwiyunge ntawe ubyanze, ikibi n'ubugambanyi n'ubugambo byuzuye uburyarya n'uburyamirane. Uwo mwiryane ubazanamo kuryana uzikura inzigo n'inzika ntibiseruke, bakamamaza imbabazi bataranganwa, umujura akababarirana n'undi, umwicanyi akababarirana n'umurozi, ayo macenga akagumya gucengera, abacisha mu kuri bakicwa, abandi bagafungwa ngo bafunge iminwa, abaciye akenge bagahabwa akato. Urwango rwakomeje komboka, none rwahetuye igihugu, n'ababana mu cyumba barikengana. Ubu iyo ntekereje aya mateka nirinda guca iteka, ngo ntagira uwo nciraho iteka ntaramenya icyabiteye, ngo nabitana ba mwana mu macenga n'amacabiranya, nk'aho abacu bishwe n'amacinya kandi barishwe n'amacumu, n'incuke ntiziyacike. Kuki ubwoko bwanjye bwishwe bukicwa n'ubundi bwoko, ubwo bwoko nabwo bukicwa, nyuma ubwicanyi bugahosha mu bumwe n'ubwiyunge? Aho urubanza rw'intabera muzabasha kurwumvisha ishavu ry'ubwoko bwanjye bwishwe mu bwicanyi bw'amoko, bazira ubwoko butari ubwabo? Mwemeye guhuguka mugahitamo guhonga, ntimwigire ibihubutsi, mugacisha make nk'abakene, mugacocamo nta macenga, buri mwicanyi akuna muri icumu, ubwo bucucu bwose bukicuzwa, ukuri kugahetura igihugu, umuhutu ntahutazwe, umututsi ntatotezwe, ubugome bukangwa na bose, ubusumbane bugasezererwa, ubusambo bugasibangana, hasigara ubusugire n'ubusabane, abicanyi biciye ikiru, urukundo rwatugarukira. Uwaha u Rwanda ubwigenge, abanyabwenge bakigenga, mu nyangiro ikagenderamo, abanyabugenge bakagendana, abahanga bagahumurizwa, abahabye bagahabuka, abahungu bakagira imihigo, abakobwa bakagira indoro, indembe zigahabwa idembe, abarutuye bakarutonesha, abarutoneka bakikona, rwatubera paradizo tukarubera ibikomangoma. Uriya muhanzi mubonamo ubuhanga, guhangana nibyo bimuhenda. Mu buhanga yahawe na Yawe, aramutse ahirimbaniye guhumuriza, agahanga ahimbawe, agahangara aho bahunga, yazahabwa ishinja ashengurutse, agakenyera uwo mukiro, akareka gukeza abakene. Buriya uwamuha agahenge, agahangira ahiherereye, akagorora umuhogo agahogoza, ntahangane na ririya hubi ngo bamubere nka gihanga, nk'aho atagira igihanga, cyangwa atazi uwamuhanze, wamwihereye ubuhanga butuma ahogoza ntahogore, yagorora umuhogo ntahogombe, abamwumvise bagahimbarwa. Ni kuki ahita abihwaganya kandi agasigara yihohora nk'aho yabihanganye isindwe? Umuhanzi mwiza ntahubuka, mu nganzo ye yanga inzangano, n'inzandikwa zisoma uko zanditswe, akigimba aho batagera, akagema abamwigerereza, akageza ijambo n'ijabiro, abaniganwije bakabavugira, agakindura ubwiko bukajya ahabona, akabonera ababujijwe kureba, akitanga atagaruka atanizigamye. Nimutekereze namwe, buri muntu angane n'undi, uko ubabaye niko ababara, dore kurira si umukiro, kuboroga si amahoro, ubikeneye ntabyimwe, buri muntu ajye aririra abe kuko yababuza bakunze.
nimusanganye izo mbabazi, buri ubabaye yasabwe imbabazi, ntimuheze abo mu rukiga, bemererwe guca ikiru, nabo bere birabure, mubasanganye ibyo bimwe, abantu bose barareshya, nibahabwe ibyo bagenewe, niba kandi mubinaniwe, muhagarike ubwo buryarya, bubakururira mu muvumo, mubeshyera imbere y'Imana, umwashoboye kwiyunga, umuri abanyambabazi, kandi ari ubunyandagazi. Umuvugo uzakurikiraho witwa Abisirayeli b'Abanyarwanda.